Gdje zbona? I pozor ljudi, šta se radi, ko nas se nešto ne radi, nego snimamo novi klip. Znači, posle jednu deceniju nas nije bilo, sada posle celog veka, napokon smo došli. I ljudi, ovaj Steve što me gleda, ne izgleda da će biti u ovom klipu dobro izgleda, nego samo Steve-a. I sada ljudi, u ovom klipu ćemo oceniti i vidjet ćete kako smo ja, Lazar i naš sugrađanin i moj skoro pa najbolji drug Nemanja Hens, znači kako smo mi sve to napredovali za ovih nedelju dana, koliko već igramo Skyblock na serveru, kako smo mi napredovali i dokle smo stigli. Pa da počnemo. Sada ću ovdje iseći, pa kad stignemo tamo uključit ćemo se. Gleda ga ovaj opet, Steve me gleda, mrš bre, mrš bre. Mrš bre ti bre, mrš. Mrš bre, mrš bre, mrš bre Vanja, mrš. Mrš bre džukelo, bre. I evo nas ljudi ovdje na spavnu Skyblocka. Sada ljudi ću vam pokazati kako to izgleda spavan Skyblocka na SarmyCraft. Ako vam nisam pomenuo, igramo na SarmyCraft. I samo ako možete ovo da vidite na chatu. Evo, čekajte, imam ideju neku. I evo ljudi, gledajte svi levo dole. Ja ću nešto napisat. Money. I da vidite koliko sam ljudi para, ili ti da kažemo na engleskom money, kako se već kaže, koliko sam ja skupio za tih nedelju dana i nekih 10-15 sam dao svojim drugovima pod imenom Lazar, pod drugim imenom Hens. Samo gledajte u levi donji ugao. $74.720. Ja mislim da je ovo malo. A šta vi mislite? A? Sada ljudi, evo vidite šta ovdje sve imamo. Imamo krompir, imamo lubenicu, imamo violetski liš ili netherwart, imamo zlatnu polugu, imamo 64 stona ili ti stona, imamo zemlju, imamo cobblestone, imamo iron ili ti da kažemo metalnu polugu ili ti gvozdenu, imamo pesak, šljunak, imamo kakao beans, imamo ugalj, ali imamo ugalj drveni da možemo da ga prodamo. I kada svi ljudi dođete na ovaj server, vidjet ćete ovdje dole, samo treba da kliknete i dobit ćete i možete nešto da prodate, a gore se kupuje. Znači, evo ga običan ugalj, vuna, cobblestone, neki masi, stan, cigle, ne znam ovo šta je, diamond, strela, zbunio sam se, svetionik, XP, imamo kosku ovdje jednu, obsidian ili ti obsidian, kako god svi vole, neki kažu obsidian, neki obsidian, ali piše se obsidian ili ti obsidian. Ice, to jest led, sneg, clay, šta je clay? Nemam pojma šta je clay. Imamo lavu, imamo pesak duše, imamo glowstone. I da ljudi, gdje smo stali? A da, stali smo kod ovog glowstone, ne znam da čitam, ne znam, imam keca iz engleskog, šalim se. Stone brick,
water bucket, ovo ne znam šta je. Ovo je nešto iz Netherwater, ali ne piše ime. Imamo endstone, imamo lavu, ali samo da se prodaje. Imamo piston, imamo sticky pistoni, imamo redstone, imamo bed, imamo painting. 200 dinara košta jedan. What the hell? What the hell? Imamo seno, imamo mladicu, imamo paučinu, imamo kaktus, imamo ovdje još neke mladice, imamo nakovanj, imamo još mladice, imamo enchanting table i ender chest. I ovdje imamo drvo, ovdje gore isto imamo drvo, samo drvo, a ovdje daske. I ovdje je prazno, ovdje imamo šećernu trsku, ovdje imamo string, to jest paučin. To nije paučina, to je nit. Imamo sunflower, to jest suncokret. Imamo wheat, to jest pšenicu. Imamo lapis blok, to jest lapis blok. Imamo blazerood. Imamo punky, ili ti šankarepe. I sad ćemo se ljudi teleportovati do našeg isa. Tada! What the hell? Da. Evo ga ljudi, naš is. Ovo je naš shop, to jest ovo je deo shopa, to jest kako reći magazin. Naš magazin. I tu imamo chest. Znači vidite šta mi magazina imamo. Sada, ovdje kada se stvorite, na primjer, evo ga welcome, se stvorite, sad čitate ovdje šta hoćete da kupite. Ako nećete ništa da kupite, imate. Ovo će da sklonimo i napišemo službeni ulaz. Ok. I ovdje imamo pecanje za samo $80 plus štap gratis. Znači možete da pecate za samo $80 plus štap gratis. I evo su ovdje ti štapovi. Sad ih imamo 2 zato što nam slabo ide. I sad ovdje imamo AFK mašinu za samo $50 za 5 minuta. Promotivna cena. Znači vidite, vi sad ovdje stanete i skackate. Evo, ja sam digo ruke. Samo skate. Sad će da odemo iz ove AFK mašine. Ovdje ljudi imate vožnja čamcem za samo $100, 10 minuta, $50, 5 minuta. Znači tu kad uđete, ovdje skrenete i tu se vozite čamcem ili je to vodopad. Ju, kakav lag. What the lag? I da ljudi, tu je isto gađanje lukom za samo $250. Nagrade su super. Či date $250, pogodite iz vode, na primjer plavu dobijete $300 ili u zeleno 150, ali u belo 80. Či evo, tu je luk, imamo samo... What the hell? Ko je pokrao još jednu strilu? What, Bona? Pa Bona, nemoj me zezat, Mičiću, da si pokupio. Dobro, evo ja ću ovako striram, ali bez luka i bez strele. Ovdje stanete ovako u vodu i gađate. I ja ili ti ko već je na serveru, od nas troje, Lazar, Henc ili ja. Znači, gledamo i šta pogodi, pogodi. Sad ćemo ljudi staviti na jedno mjesto vrata, ali prvo da ću vam kuću pokazati. I da ljudi, kao što vidite, postavili smo ta moćna vrata. Vidite, imaju 4 rupice. Ček da izbrojim. 1, 2, 3, 4... A 5 ima rupice, pogreši su.
Bre, ja da računam. Sad ljudi idemo u obilazak kuće. 3, 2, 1. Ulete mi mu u oko. Idemo ljudi, šalim se malo. Ovdje ovaj deo nije bitan. Kao što vidite ljudi, ovdje je ender chest, nakovanje pećnice, da imamo našu pećnicu, nema. Ovdje je crafting table ili zanatski sto, to jest crafting table zarez, zanatski sto ili kako se još onako beše kaže, radna tabla, da. Ovdje imamo ljudi što smo radili challenge i dobili ovo sam ja dobio. To da znate, i ovu glinu, i ovaj sunđer, i ovu krumen zlata sam dobio, ovu kožu, i papir, i zemlju. Pola smo ja i Henc radili. Zemlje. Ovdje su često, vidite šta sve tu ima. Daću vam pola minuta da vidite šta sve ima. Broj 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 29. Imali ste svojih 30 sekundi. Idemo u drugi čas. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29. I ljudi, imali ste svojih 30 sekundi. U ovom častu gore nema ništa, a sada izlazimo na najveći, to jest žalosni deo u obizalak. U obilazak našeg Isa. Pa da počnemo. 3, 2, 1 sad. 3, 2, 1 sad. 3, 2, 1 sad. 3, 2, 1 sad. Zablokao mi se kompjuter. Zezam se. I ljudi, kao što vidite, ovo je taj naš shop. Ovo ovdje, kao što možete vidjeti, to je naša prekrasna fontana gdje smo započeli klip. Ovo je naša farma kakao, da vidite, eno je skroz do dole. Ovdje imamo još jednu farmu kakao manju, ovdje srednju. Ovo je naš beskonačni izvor vode, znači stalno možete uzimati vodu, a mi ćemo sada pojedemo jedan krompir. Ovdje imamo trodupli ili trostruki cobblestone generator. Onda ovdje je još jedna farma kakao, znači vidite do ovdje. Sada idemo nazad. Ovo je naš nether portal. Ovo je još jedna farma kakao. Ovo ovdje još jedna farma kakao. Znači farma kakao 5, 6, 7 farmi. Ovo je farma pšenice i šangarepe. Šarga. Ovo je farma viletskog liša ili nether varta. Ovo je farma kaktusa. Ovo je farma šećerne trske. Ovo je farma krompira. Ovo je još jedan beskonačni izvor vode. Kao što vidite, ovu kuću smo započeli i sada treba da je dovršimo, ona još u izgradnji. Mislim da ćemo sad ću da je dovršim, nećemo nego sad ću da je dovršim. Ovo je naš mini zamak ili tonjer. Toranje, neću više da lakam. Sada ljudi, idemo na specijalno mesto. Ovo je soba za sastanke. Da, veličanstvena soba za sastanke. Nema krov zato što nismo namjerno htjeli da stavimo. Ovdje je naša terasica i ovo je gađanje sa lukom, to svi znate. Crafting table, staklo, drvo i ništa posebno. Ta soba se od toga sve zadrži. Sada idemo u naš lift, da ne bi išli stepenicama. Da, ovaj lift kada dođete na naš server,
Ako su to naši fanovi, onda, to jest, da, ako su to naši fanovi, imaju besplatnu vožnju liftom, ako nisu, onda moraju da plate 80, to jest $50. Ovo još 1, 2, 3, 4, 5, 6, da kažemo, i po farme kakao. Ovo je za pecanje. Tu se mi ovako dođemo i zezamo se, onako pecamo. Ovo su stepenice ka gore, ne znam da li da idemo stepenice. Ajde idemo stepen. A ne, bolje je lift. A ne, bolje stepen. Što vi mislite? Lift. Kude idu ljudi? I da ljudi, pokazat ću vam kako se pravi ovaj lift u nekom tutoriala. 3. sprat, lift. Kao što vidite, odmah sa vaše leve strane vidi se, kako da kažem, jedan prelep crafting table. A tamo, ono što vidite tamo, to neki lik pravi, pa mislim da mi imamo 100 puta bolje od njega. Ovo je farma drveta, i ako niste primetili, i ovo je naša farma drveta. Znači ovo je farma 2, ovo je 1, pošto smo onu prenapravili. Ako niste primetili, ali nisam vam pokazao, ovo je naša fontana broj 2. Sada ćemo ljudi pokušati da skočimo u onaj beskonačni izvor vode, da ga nađemo. Eno ga tamo, ja uvek pogodim. Pogodio sam. Tako, malo da jedemo, da se regenerišemo. Farma kakao broj 6. Ljudi, ja mislim da bi to bilo to za ovu epizodu. Nadam se da vam se svideo ovaj klip. Ako vam se svideo, ostavite like, share, komentar. Također se subscribe-ujte na naš kanal ako već niste. I gledajte one prošle epizode. I do sljedećeg klipa. A naravno vidimo se u sljedećem klipu, ali do tada, kako da kažem, bye,